Исем, фамилия, отчество и кайсы елгасыз. Шамонов Илсон Бәдеттинұлы 1946 жылғы. Абдулмалик бабай турында нинди истәлекләрегез бар? Кайчан танышсыз аның белән? Мәлик бабай ол біздің дәрісін әйткәндә үзебезнең остазыбыз булды инде. Башта бит инде әле моның ише мәчетләр эшләп килмәде. Мәлик бабай инде иң беренче тырышып иске мәчетне эшләтеп җибәрде. Аннан соң инде шушы мәдрәсәне эшләтеп җибәрде. Ул вакытта мәдрәсәле иске, салкын. Шунда бар килеп, яшь малайларны җыеп килеп, аларны укырга өйрәтеп, алар инде малайлар башта килеп йөргәч, аннан соң кайсылары тагын килми башлагач, аларны тагын барып, иләреннән алып килеп, ул шулай тырышып, малайлар белән курслар үткәреп, алар күбесе инде хәзер алар үзләре дин юлында, дин эшлиләр, мәчетләрдә имам булып эшләүчеләре бар. Шәмсетдинов, Шәрәфетдинов, Махмуд Шәрәфетдинов. Ул Казан мәчетендә яши. Шулай итеп ул тырыша җырып, яңа здание салдыртты. Шушы мәчетне, иске мәчет урынына хәзер инде яңа мәдрәсә ясатып, хәзер бөтенебез шушы мәдрәсәдә йөрибез инде. Монда инде бик күп әбиләр, бабайлар да килеп белем ала, яшь егетләр, яшь кызлар да килеп белем ала. Мәлик бабайның бердә бик күп хезмәте керде. Ул Мәлик бабай бик җылмаеп кына, әкертен генә, самлык кына сөйләп, аңлатып, барсын да күңелен күреп яши торган бер бабай бул. Бабай ул һәр вакытта да кешегә үзенең сүзе белән дә, хезмәте белән дә ярдәм итеп, шушында бик авторитетлы бабай булып хезмәт итте. Ул инде сугышта булган кеше. Ул безнең бер абыйсы белән бергә хезмәт иткән, сугышта сугышкан. Аның турында бик кызык сүзләр сөйләгәне бар сугышта булганнар турында. Шулай итеп ул карт булуына карамастан, сугышта булган булуына карамастан, бик каты дин юлында булып, динне яңадан үстереп, яңадан халыкка дин өйрәтеп, дин белән яшәргә өйрәтеп калдырды. Аның хәләл җифете дә шулай ук бик дин белән шөгыльләнеп, дини юлда яшәде. Анага Рәшит тоже яшь чагында ук, анда инде үзе аякка баскач, сөйли башлагачтан ук дугалар белән укып, шулай үсте. Аннан соң инде ул Коръән китаплары укып, Коръән укучылар арасында соревнованиелар үткәргән вакытта барып, Коръән китаплары бүләк алып кайта иде. Ул шулай яшь чагында берничә тапкыр республика күләмендәге соревнованиеларда катнашты. Шулай итеп ул безнең бик мәрхәмәтле кеше булып безнең арада яшәде. Ничек таныштыгыз аның белән? Без аның белән бер урамда яшәдек, почти бер урамда яшәдек. Ул инде терлекләр асалыдыр, безгә ул шул башта инде без анардан барып сөтләр алайык. Шулай ул мәдрәсә ясый башлагачтан бер вакытны
Anam di sinde di bir şundi di atbut var iken di mani di bakşanda di şunu bir almazsın mı di. Etten birem, pожалуйста, al. Şuaytları bu zaman ekirtene tanışıp netip anasın indi biz medresege gelip şu ekirtene tanışıp birge kortaygan kişi o bizge endi babay, tuğan babay kibek bulup katı şın küngülden dinge berilgen kişi bulup bizge şuşa yılga basarga yardım etti. Din hazır indi yüzümüzde kortaydık mı onun etken sözlerini ütep hazır yüzümüzde meşitlerge jiribiz, namazlar okuyubuz. Şunun işi babay bulganlıkka biz bir katı şaplanabız. Melik babay küp kişiге din yoluna basıp dinle öğrenip şu dinler namazlar okup yaşarga öğretip kıldırdı. Birər indi kızıklı istelik var mı sizin? Birər нәрсе сөйлегені şonday. Көп aralashtığız bit biz vaktında. O endi bek keretmegen sözler söylemegen o şulay akşana başaganda söyletip koyaydı. Bir de vakitna di buğa keldim di. Hazır di tege di soğuşta katnaşkan kişi Talınbayda idi, yaşaydı di. Talınbayga barıp di. Onun haberini bildim di. Hazır bu di aytadi, yarar di ketem. Men seni razı jiberem. Hazır at yekti de di, meni di Oğulga at bilen eltip kildi di. O vaqtda ol brigadir bolup işlegen oğulda. Ol Zakir degen bir abey, biz onu bek yaxşı bileriz. Şulay ettirip şunday sözler söylegen var. Soğuşta da deyildi. Birge di şunday bek tevekkel kişi idi. Onu komandirler di aytaydı. Aha, bir Molukov var edi, tağın ikisi Molukov, siz anı bilen bir tuğan mı diye aytıp da aytaylar edi. Biz anda di bargaçtanına tanıştık di, men di üzüm di Aksu bit. Aksu'dan di, ol di Tulunbay'dan di, biz anda bargaçtana şıraştık di. Şunday neler söylegeni var. Olay gerekmegen böyle söylep, ekekle söylep beregen yok yok. No, şulay kaşağında kızık şaraplarını etkelep koyadırgan bulayı. O nedir? Şıgılı var yani kejeler asırıydı ahıralay mi? Kejeler asırı şekilli. Geceler, o tırlıklar asır edildi, şu gecelerini yetip barıp, kırga barıp, şu olarga oşatıp, koytayı, berenlerini yetip koytayı, ondan sonra indi gecelerden setlerini savup, kimge kerek, malaylarga, oğru malaylarga, şunu bileyi, onun tikkine oturaturan adeti yok ya, kırtığına nese bilen bu da barır, şağıdlığına yok. Ortaya bitkeşlendi. Şul bir tırış kişi bulgan indi yüz vaktında ellerini dişledi, septirgenlerdir. Onlar o benim bilgende indi ekirtine ta ki nese de olsa faydalı işlep orayı. Rahmat, Allah rahmat eylesin. Aytgan sözüngizge. Motor istelikleriniz buldu. Rahmat. Andy babaylar hazır yok indi. Onun babaylar o elbette o silek bulgan. Hayırda bardır indi onun tege nişege etiminde o bir şeyge salı bir şey tırgan aybertege de indi. Kaysının onun işi, kaysının biten tırlar şundi faydalı işler işlep kişiге kengeş verip jiri turan kişiler vardır indi. Bunu anı yanına bastırıp, bana bu babay şundayarak, bu babay mısa yakşarak, mısa nakşarak diye aytır. Onun ikisine aytip olmayındı. O babam bilen bizden arada, o beni bizim sınıf vakitte, bizim tege tuğanı kibik güreyi. Bu onun kadar cispete de bizden ilsun diye aytayı. Nima aytganim men bilmayman, no bizning ilsun deb aytay. Bizning ilsun deb xotinga ruxsatga da shoy aytgan edi.
şulay ettirip biz ağam bilen bu dünyada indi yaşayanda babam bilen birge şulay ekirtengene dünyada yaxşı işlerge etti. Yaxşı hizmet ederge, yaxşı makaleme kılırga üretip kalır indi o işe. Allah rahmet eylesin. Yaxşı. Rahmat sizge şulay aytganingizga, urtaqlashganingizga, istelikler bilan. İsen sağ bolыңыз. Yani, sen bulunuz.